Gotovo. Dobro, daj mi Davore rukavice na ruke. Izmerit ćemo zglobove. Čekaj, nije dobro. Mali prst, polako. Pazite da te ne čepi Samo da te ne čepi sa... kandžom, pošto si blizu. Dobro. Neće, okej. Sada. Na koju ćemo nogu da merimo? Ne moraš obje, jednu. Možemo i obe. Pa jednu. Dobro, 16 puzo. Dobro, 16 pamtimo. Premerit ćemo zglobove. 15 mm lijevo, 16 mm desno. Noga. Ideja je da mu skinemo nekakvu kapicu. On ima kapicu sad. Moramo ga nekako uhvatiti i skinuti mu kapu. Sad ja moram Kapa nije vezana, samo je nataknuta. Nije vezana. Nije vezana, samo je malo nataknuta. Ti snimaj sad to. Ili ti mu se skloni s tog pravca gdje treba da poleti. Puštam. Puštaj. Bravo. A ovo vidi lanec. Imate i lanec, znači u kadru.